ako neko ima želju da ovako malo popričamo, onako baš bez veze, ja ću objaviti video na ETD stranici Eurotruck Driver na Facebooku. Ja sad onaj koji bi sa mnom pričao malo, da ga ja nazovem preko Vibera. Evo ga, spremno za put danas. Sol, ulje maslinovo, žlica, nikako se ne smije zaboraviti, crni kruh, dijetalna salama, ovdje su naranđe i ovdje je salata sa tunom. To je za danas i za sutra ujutro. Sve spremno za posao, ja i moja žena idemo, druga smjena, ja i ona. To su bile zadnje upute. Ključ vam je tu. Drago moje društvo, idemo mi raditi dalje. Malo ću ja biti glasniji pošto sam upalio klimu na najjače, ventilator da mi radi jer je jako vruće, 34 stupnja je. Idemo prvo na benzinsku, onda poslije benzinske idemo za Dortmund i onda iz Dortmunda idemo ispod Leverkusena na špediciju Schenker tovariti čajeve ujutro. Trebali bi biti, ali to ću vidjeti u Dortmundu. Ako imam povrat, onda tamo oni imaju papir za utovar. Pošto trebam dati ovoga broj utovara i to, order nekakav ja mislim da imaju. Da nas uvijek nosi od neke papire. Znači odnesem te papire tamo na prijavnicu i onda mi oni utovare robu koja ide za nas. To ujutro pokupim, znači to ću znati u Dortmundu, vidjet ću ako nemaju toga tamo, onda znači da nemam robe ujutro u 8 za pokupit. Ako imaju, onda uleko ispod Leverkusena spavam i utovarim i idem nazad i to je to. A ako nemam čajeva, onda mogu se krenut prema nazad pa dokle stignem, jer 2010 sam ispucao, sutra je, danas smijem samo 9 sati voziti, ne smijem više. Kažu sad na radiju Falschfahrer, kako je, Falschfahrer, ja. Falsch, to znamo šta je svi, Falsch, a znamo Boga mi šta je Fahrer. Oni za Falschfahrer kažu kad čovjek vozi u krivom smjeru. I to znači malo pa malo, ja evo mjesec dana, 4 puta sam već to imao. S time da sam to je sad već i prošlo mjesec dana, kad sam vozio za Berlin, ostao sam 2 sata ili 3 koliko je bilo na autocesti, znači bila mi navigacija, mi je napisala vožnja u krivom smjeru, opažnja, vozač u krivom smjeru i onda je odmah na radiju sam čuo to isto i onda je prošišala policija kraj nas i na 300 metara ispred nas su stali naglo i odmah zatvorili cestu. Ona je već bio napravio problem što je vozio u krivom smjeru, na autocesti, ljudi moji. Znači bio sam jako blizu da skonča život pod mojim kotačima, ali eto, on je uspio prije riješiti već vožnju svoju. Sad šta je bilo, kako je bilo, nemam pojma, ja samo znam da smo mi stali i da smo lijepo 3 sata, 2-3, nemam pojma koliko sam, znam da sam ja zaspo. I već je kolona bila krenula, već su ovi od mene odmakli, ja sam se bio trznuo i probudio i krenuo na vrijeme. Eto.
lele, Yumi, Mayan. Ljudi moji, vani je vruće za poludit. Neću ja moći skrenuti ovdje od ovoga. Da se vrati trikverc. Ja dobro napredujem, evo me odvajam se sa petice, sa A5 prema Dortmundu. Znači ovdje sam kod Frankfurta i dobro sam prošao sad do sada, ovo nisam izgubio vremena tamo odmah kod Raštat, Karlsruhe, nismo imali ovoga, nije bilo onako gužva. Je bilo zastoja, zastalo se na tren, stalo malo i onda se krenulo dalje i uglavnom se vuklo i uspio sam to fino proći. Tako da... ostaćemo ovdje. Tako da sam evo sad od ovdje A5 odvojio se na dalje A5. Ovo je u biti za Hanover, jel? Da ćemo proći i ovoga pored aerodroma frankfurtskog, Frankfurt. Tu zna biti malo isto onako zastoja, pojačanog prometa, ali uglavnom prolazi se sve. To je danas dobro prolazno vrijeme, imam evo 3:20 je, vozim već 2 sata. Još sam bio išao i tankirati i imao sam sreću, nije bilo nikoga na benzinskoj, tako da sam i to tamo na brzinu obavio. Da li treba ovako? Ali ono što je danas fino, evo 36 stupnjeva ima. 36 stupnjeva. Danas je ludo toplo. Ali baš ludo toplo. Dečki su otišli na bazen. Malo su roštiljali, električni roštilj, opet kod kuće. Piletinu. Salaticu i otišli na kupanje. Nek uživaju dok mogu. A ja i ženica druga smjena. S tim da je moja i sa noćenjem. Druga i prva sa noćenjem. Evo ovako, ja sad kad ovako vozim nekad mi bude malo dosadno. I mogao bi pričati s nekim od vas koji pratite. Pa sam ja ovako razmišljao. Ako neko ima želju da ovako malo popričam onako baš bez veze, ja ću objaviti video na ETD stranici Eurotruck Driver na Facebooku. Jer sad onaj koji bi sa mnom pričao malo da ga ja nazovem preko Vibera, neka šera na svojem zidu ovaj video, a ispod videa na Eurotruck Driver stranici neka ispod videa u komentar stavi link od svojeg Facebook profila da ja pogledam da li je šerao moj video i ispod tog linka neka stavi broj mobitel, to jest broj na koji je registriran Viber, jel da onda ja mogu taj broj ukucat pa da zovnem. Onda ću ja izabrati svaki dan
po jednoga, evo. Evo, ko hoće malo popričat sa mnom, idemo se malo igrat na taj način. I tako, dalje se pazi šta se jede. Ovdje su naranđe već u kriške ovulje, to sam si pripremio da ne moram u kamionu. Ovdje je žlica. Kaže da ti ja odmah stavim žlicu unutra da ne bude bilo poslije, nisam znao. Opet salatu, ja to nasjeckam fino salatu jer me nervira dok ja napikam svu nju na milicu. Umrem od gladi. Ovdje imamo jabuku i 2 banane, onda imamo policiju koja prolazi kroz parking da vidi što ima. Ovo će biti za doručak ujutro, malo ovog tamnog kruha, evo 2 šnite mi žena zamotala. I ovo je Hinchen brustfilet, pileća nekakva. To moj sin obvezno pročita, kaže fet 2 grama. I na 2000 kalcija. Kalorija, šta vam se čita? Ne veze, bitno je ovo fet, da nema masnoće. Ova ima znači na 100 grama 3%, a pogledajte koliko imaju druge hrane. Druge neka bez veze salama. Zanimljivo kako čovjek uopće ne obraća pažnju na te bitne stvari. Sad ćemo ovako. Će Damir malo pomaknuti. Imam fino salatu, ima tune, ima malo sira unutra. Sad sam već ubacio, ali nisam solio i nisam stavio ulje. Maslinovog ulja ću malo staviti. Nisam stavio jer ovoga onda bi se sve raskvasilo, jel? Ajmo ulje. To i malo ću posoliti da mi bude ukusnije. I onda uzmemo žlicu pa promiješamo to fino salatu, to ko ono što smo ja i Mata išli u trgovinu pa smo si kupili fino, pa smo si onda to naparili, pa smo jeli, ima evo i ima krasnica, paradajza, maslina, ima tuna unutra, ima, ali ne tuna koja je bila u ulju, jer i to treba gledati, to ja nisam prije gledao, ali dobro, opet sam bio smršavio jer sam stavljao tunu, ali sam jeo s puno salate. Znači ne ni cijelu tunu, nego pola tune sam znao stavljati. Ali nisam dugo jeo sa tunom već, pa ću malo danas sa tunom. Fino dobro promiješamo, pa fino ko za čuku. Tako. Treba popraviti, možda smo pokvarili ono što sam se natrpao. Svega i svačega kako sam došao tu. Ali dobro. U početku si sam pa uzmeš bilo šta, jedeš, pojedeš samo da nisi gladan i onda dok se ovako izorganizira život, čovjek život i sve, onda si pripada, onda krene popet paziti na prehranu. Među vremenu dođu kile pa sad ti skidaj. Se Damir napapat i onak ne pričam dok je. U međuvremenu pogledajte ovu ludoriju sad. Kiša počela padat. Smrklo se ko da je ne znam koliko sati navečer. A 20 do 6 je.
Ja sam napravio pauzu i mogu krenut. Nešto mi je smrdilo da bi moglo doći ovako nekako loše vrijeme, jer se primijetilo na nebu da onako kao da nešto dolazi. Ja se nešto zamislio, pripremam se za šoferske priče, pa sam o tome smišljao plan i dosjetio sam se nečeg jako dobrog, ali sam u međuvremenu zaboravio da bi mogu snimiti da dolazim. Evo me, stigao sam. Evo da vam onda najavim da ću sutra snimiti šofersku priču, prvu, a detalje ćete saznati u vlogu, prvom vlogu vezano za šofersku priču. Ovdje se ne znam kako ove crte se razilaze. Nikad ne znaš da li da se ravnaš po lijevoj ili po desnoj. Čekaj još malo ponoviti. Kako me guma odbije. Tako. To je to. Idemo istovarati. Kad istovarimo, onda se vidimo opet. Istovar riješen. Idemo sad ispod Leverkusena, parkirati i spavati. To je to. Ajmo! Gas, gas!